humpara wakati ya zaya ngufikiruka ya ngumparo wambesheri felicitation vanungami hazini bosheri saminga mjo shale kalima wambie mrumshe alo ujua sava izo njo kanza njenu hambie dokaye mwana wotsi wa hangu ya Latif izo njo kanza nuhambie ola pitali tsahavanu wende utsijo hangu subhanallah izo njo kanza nuhambie ntina ujana rekonese mwana ya Latif subhanallah zabaringi rarengima papiera ya renda dumesha dahari lidiwaza yuhorjoka wenda wakomori papienge na manahindri ngabo wenju waeshi yo kwa tina yo ngabo wenju walona nyumba kwa tina mapapie yinu ridhiki na haini mru ya jamanga mnyezi mru ya mjahili ya wasulima Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yikatsa sa vidéo na kabulanda bukagabo urgence. Il est très important. Na minjo jauzia yitsumu yise banda maudu inshallah jukiro swalei yaudo shao. Sha ikatsi jowa subuhi arma 8h tsabanga mwifan. D'abord, il est très important. Il est muhimu. Na nzumana da mju kwanza ni mrongozi. Ya njimwa roha iman. Bala anlaka harmo mwezi unu mtukufu na ile 10 la hisalin. Gejom kinishiha. Yeroho yimreje. Ya ile ukaya. Gena mzaza. Ya ile ukaya. Gena nashwa. Ya ile ukaya. Yeti motomtiti, chaye mriyenshi, ulona mahaminchi, yabidia ele ukaya, horendanai, sinjema. Yode mana, na juwa subuhi, ulona 8h, nifanya message yangu yun, aukaya tsone sa ukaya ze video zangu asul, gamjodo zifanya, yeka, yetsumuhisa. Inu message ilo très important. Nanzore nirongozi. Mhuangu. Mjomba hangu. Luharmu mjua Marseille. Jeni mrongozi makali mashu binadamu. Nimwelezi ya ukaya. Houredanai kazienshi. Mrumshe wa mwona wajibiwa. Wakubali wa mlola. Mruka hansi hato musizoni. Wajawa mtsimba ezamsa na Firauna. Geljirambe mrumshe mziro yazaya houkango jomredenai wakati kao haringawe na dutu. Mwenyezi Mungu narunike hatima njema. Mwenyezi Mungu narunike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu arjanili ejoka na heri. Mwenyezi Mungu arengeze eze moza. Haukayende dunia ya mwiso. Owinji wa hatu si wa Komoro. Haso adi wanaume wa Komoro. Haso adi waziwatu wa Komoro. Haso adi wajombatu wa Komoro. Haso adi asima jeni wa Komoro. Haini ulona kirtasi. Yo urende mwanamsha utona kirtasi mbi. Da hata owanaume watona kirtasi waujua warende wanawasha ikao wa warende wanadamu lesmwa. Da hata wanawasha ikao waloni makirtasi
yo ujwa mkinishia wa niki wa romaha wa maesha wajihundu wakati wahunda kango na zekarti bleu wahunda ukayengo na maesha wakaushondwa shaha ujuma watimbiambi. Vous savez, s'il te plaît, gamin direct, laisse-moi. Pour toi quoi? Tu réponds. Watukufu, na mpartage video yangu. Wakati kawe message yangu yinu. Gamjuni rongozi. Mwanamme. Shababi. Mjomba. Ikao ngiharumu mji wa Marseille. Izo yambie mrumshahe wakati kawe mrumshahe hazayango l'hôpital. Actuellement, abasari zambao, ntina unji haruma mnofu, mwinji, shadu ambie mwanamme weya ukaya, aria Mwenyezi Mungu, itike abasadu ambie uka mwana wati wahao. Bemrumshe ngo l'hôpital hazaya ya Latif. Rengeze kirtasi zinu, rengeze papier zinu, rizikaza hitwa garambo kabati hindu ja papier au nationalite. Sonsi pia ngarjo hufarzirensi. Raine jakati njarme suije. Yihajisi, nezajir, nezarongo ikao, lwezambishi. Nemhu hatuoi, yebani hatuoi, yemjomba hatuoi. Yatsimbia mrumsha, yemakalima yamambia mrumsha lo la pitali. Remambia ukaya, vomie, utsahe tauba, ulani shetwani, wendi wadojo kaya wede mrumshaho, wakati kao husufre daenae, huhundre emwana ikao do ya mzaya. Mfanya malalao, mfanya tout pour tout, ne mrumshaho ya tombe enceinte. E mrumsha tombe enceinte, hasa hazaya, humpara huambi mwanati waho ya Latif. Gamjuhuja njeneleze, ili uelewe ya ukaya, mwanadamu hufa. Mrunati jona ukaya ngena papie, ya rege mrumshi hau ya mrumme, ya mrede ukaya de esklavu wahi, ya mrede ukaya wodo ujoka mruma wahi, hasibabu de makirtasiana. Wenji na wenji wakana mali, wenji na wenji wakana mali, wenji na wenji wakana majumba, wenji na wenji wakana ze nationalite, neze double nationalite, neze triple nationalite, engwa odahu, Mwenyezi Mungu hawatamani. Leo mrungu jikazo bahari ngena kirtasi. Yatimbe mrumshembi. Yatimbe mrumshahenai. Bahari ngena kirtasi. Bahari tihulolo ngawe clandestin. Ngawe mziro. Ija wakati kao nture konese mwana beiti wa hangu. Wakati kao wa ushahidi wa ADN kujafanyishia. Wakati kao ye mrumshaho kujamona ya hutrompe. Shaija wakati ngwambo weiti mwana. Ye message yangu njoko jani tekeleze vanu watukufu. Wei mwana mshi. Ikaonga ni mjuo. Giarmo mjuo wa Marseille. Ye mana nifanya message votrasi. Hanipara ila 6 heures du matin. Yunri hango l'hôpital. Hambatula mubanu tizaya. Gamzio yabo, gamjole jei apre. Jenjeleze. Ilongoze mwana mmewoi. Ya duelewa ya ukaya. Kirtasi ketina maana. Giona maana hundunia ni bango jokana akselib. Giona maana hundunia ni bango jozungule polisi kena uhurenga. Giona maana hundunia ni Faransa bango johunra hazi ufanye. Giona maana hundunia ni bango johunra nyumba ukenti. Wenji na wenji kwa tini zo kartini zo garundumba banu lilala. Wenji na wenji kwa tini zunga nurumba banu lilala. Wenji na wenji kartini zunga nurumba ngurili. Wenji na wenji kartini zunga eridhiki ya Mwenyezi Mungu harinika. Ketsubi di mlengeze kirtasi zini mzinheti wetu wa Juhan. Mkenti juma urende wanawashe benu wana sohanyu na hii. Rahane jaja harume suje. Na tantsaua. Haukawe mwanamshani para 6 heures du matin. Abasar zamba ongo l'hôpital. Hazaya. Shema kalime mrume ya mwambia. Ya mpara ya mwambia, yotsi makalima bidi mruambie mrumshahi. Haruma mwezi mtukufu wa madaunu. Yode mana winji wa hanyu mjodonji ya roho mbi. Bagari mwambia unize kweli nezembi mzifanya ukase pa normal.
Garjoma bien avec le respect. Tsukakagari mriao ne hovumbwane madzina hanyu katsumriani. Shangari ntsi hokainu hamba sitara. Karna ujwa uvumbwe madzina hanyu. Wala karja jospitu vumbwe madzina hanyu. Wala karja jovumbwe mijia hanyu. Wala karja vumbwe kakatsuvumbwe tsukakagari mriao ni. Yanu mastehi ni malezira hungu. Shami minjajoli hatamba mru. Jospitu ndo mvumbwane mijia hanyu. Neze famiza hanyu. Ni mahala ni kaudo mlio. Haukaya. Nitsidori ya mlomdo ni mleo Mwenyezi Mungu waeche. Shahamastahiranikiwa. Yamba man satara muslima satara Allah yawmal qiyama. Yamba alisitiriane Mwenyezi Mungu ajar sitiri wabango ni kiyama. Sitiri manyanyu Islamu Mwenyezi Mungu ajar sitiri wabango ni kiyama. Ze mesaji zangu pia niko uzamba. Njaparo vumbu wa mji. Njaparo vumbu wa dzina. Ikanga bomru manadamu ya latiankili. Ikao haisha mesaji yahe na shukurie. Na shukurie. Yekatsambe mesaji hailewa kadaye. Yekatsambe anrondwa jina wailewa kaurada na itinjema. Mduna do shukuria. Haukaba nunga wanadamu watsovada bola mwerezo sosio wawumde yani neze famiza hanyu. Wawuvumbue mijia hanyu. Wawuvumbue madzina hanyu. Yekami mitura mutijaba nunga mrongo. Tilanse mesaji balanda bona nzue mwenye ya ilewe waeche yuhamba maste. Ye mwenye mesaji ya ilewe waeche. Yolona fikira ya uzifanya yazi ya tizifanye. Yolona fikira urandanai yazi ya tirandenai. Yojone mesaji inu yamba ya ilewa ukaya ntifanye vangu. Yode shihangu. Shekanga manzoni mvumbue ni njajori hata mnu. Njo mvumbue ni jelikanga wanade mwado mwerezo sosi wa mpuwao ni wadeoze famiza hanyu. Wavumbue mijia hanyu ni madzina hanyu. Na ungo yabo kwa tsumriani. Ngejila bimimi. Yabo kati lanse mesaji vanyu ya n'importe qui. Nja hovumba le dzina shukuria. Himidia. Himidia. Walemba iza makalibo shishileo kati nambe ukaya. Tira mungu mbonongo zitozahi. Na mgeti zero hombi. Bagazi mtabishani kwa mabianu ize kweli. Na mjibiwa. Na mjibiwa. Baga wanadamu wenju watu mvumbwa ne madzina ne miji hanyu. Na wema nalso mvumbwa ne madzina. Yanu hambwa mastehi. Uyelewewe mwinyi. Ekanga wena mbabi. Wenjeze mbabi. Ubeshila ukaya rijanga rjula. Imana siwasa ya kasi kardoria. Lumonisanu ukaya yolone ridhiki ya mdu Mwenyezi Mungu waiche. Sonsi pia on va laisser ce bas monde. Garjo urantse dunia ini. Kode kaishangaza mdu. Nika shangazwa ni kode. Nika shangazwa ni biluki. Haukanga mjoko usiku uja wa Mwenyezi Mungu ujo ntamani. Ya ujono na nziani ya nziambi mkunifanyo mafiti. Ujo himili ya shababi ya ukangu ujo na shababi. Ujo na mbuwa kawa yu mlongozo vanu wetsi. Inutimba fenya. Ujo na mbuwa kawa yu mlongozo vanu wenge prewale. Mani kode hata nzima juso mhono shinrume. Yodi mana mimi njos buti mlongowe avec le respect. Shekanga wana zijomba waloma la honi. Ani waloma nziani yu. Wadongo uwa ulazeni wengwe mguna la muya njiliye. Yabi ukaya izuwamba uzila za hango. Izuwamba wala hukahuni vumba. Njavumba le zina la. Walaye katsamba mruhani subuti yani milanziani. Yanzatu wabwe mnahanywa. Gamjofanya direkto wanadamu waone heli ni mpua we manyo. Haukanga aminukai katsamba gamuhimwenu wane. Namda mjoshidani wane. Watukufu wa kumoringa mtsao sama. Ternel tala vanu waba sawasan heli na rongu wabanu. Haukaya vanu. Wanadamu wanu kwa tsujo haukaya vanu katsuwaria. Ikakatsua vubwe madzina daboru wastehiyo. Ikakatsua vubwe miji hao daboru wastehiyo. Ikakatsua nzanu vumbu weze identite zao daboru lona malezi. Shekaramba message mwenye ya elewe. Wasaye watizifani. Watukufu rane jaja armwe hadisi. Ya hee imwanemme mjomba hako. Mjomba hako ikawe mrumshahe abasar zamba ungola pitani. Hazaya. Hapare mrumshe hamnika katreverite. Wakati kama mshenge inosa. Wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye niumba. Nele kumela husaika ungarindao ya idi. Hone mnama na nele foto la mbabahe. Wallahi na Mwenyezi Mungu mrimzima wa pasula. Mrimzima wa pasula. Fotokopi conforme. Gamjo huja nuonese nieleze mwangu wei. Relewe ya ukaya. Ritsinenge makirtasi rondona shwatu nai. Ritijeli profite wa innocence.
ya huwa nasho hatu watsuna makirtas riwalo lardu watsimbiambi dahari kwa tsina makirtasi mzaida nyina wonsule kone semana makirtasi ya ubo fulani ngojo hufawi ya reti turam makirtasi ya ukuna kawya bala usakaburini ya latif bansi wanadamu hinri yede mana na jua wito na baga mfanyo message jeni fanya atandeleze maelezo zaidi mwanamme woi ya njimaruha iman msije mdona ukaya wei mwanamshe wei ngujo kubalini mlole paske banu na mdona mbulana ba komori nga wanadamu ikawa lolo wandu wa shehar mwetsi ya Faransa komori kwa jajos butu warunguzwa na shwa bwezi hanya warunguzwa na shwani gabwana damu ikangwa lula wandu wa sheikao yekahula komori kwa jajos butu wabwezi hanya warunguzwa wambe bonjour hauko wanadamu ikao rambo kuma kolza ni ujo fasara kolza mru adingoni yekasubuti ya dragi sho wenju waloba ngwa dragi ubahari ngwa umanga ngwa unakirtasi shanga wanawashe wenju walo harumwetsi walolo wanaume ikao kahula komori wanaume ogwa jajos butu wabwezi hanya wambe bonjour shahunu warege makirtasi wa yatlande zegwarelo na shwa tunai gamjo jahar mo pande woni ni detail mbavi onda ukana baraka itike kanu message inutsu vada bukagara mo realite na mkiravi rahane jahar mo message ya hemwa na mawe mjomba wangu we ni mweleze ya njeru maruha iman bewana washe wenju waluma ino sarmwetsinu wazaya wana dona na waluna makirtas wanashongwa haruma tambu hata utsuhenda rekoneswa nao kwa tsuhenda je uhunge papie ya latif shanga mjo ujamba gamjo amtunani message tsazi numzishi mwanadamu tsuyo heli ya kaurongo ni wakati nje mbabi harumwe message ya hemu wangu ni mwelezi au kawenge hunu Marseille mnumshahingu l'hôpital ni mwelezi anjie maruhu ya iman ya elewo binadamu s'il vous plaît na wasai walonafikira hamadizo walewo binadamu s'il vous plaît mwanadamu hufa hamu mwezi mtukufu mnufanya harande njema hamu mwezi mtukufu mnufanya namna ya ukana roho njema yarde mwanyanya njema rahane jaja hamu message ya hemwana mauo njo kwanza ni mlongoze ikawa ikedala ya wanadamu wenji gamjo huja ngamjo arma message tsainu watukufu wa jamalif message kao ntina kao kritikata hale rane jajarmwe ye message hango gamjo ishi ya message za funditsoi ya kaudeya shababi wa erdaras ikao makalima kauyamba subhanallah harma mwezi mtukufu wa madaun winju wa hanyu nikamrambuwa ya ukaya wanda wasomo zihanywa zao kasina limit wanda hari wasomo wadungu fundi Jibril hama kalima mai na insult Mwenyezi Mungu guwabenu hama kalima mai ya amprive ya udea mrufikiri mrumzade mwi nyujwa mrumzade mwi de mwanza hanywa uko udea ya tsona limit da hiya fundi woyi njoka utu ya zevokaliza hevanu gamjo wishia ima kalima yamba mrufikiri mwana mshe de lejilahi mrufikiri mrumzade yezidwa mrufikiri mrumzade wei hakaude ya shababi ikawe shababi huo haono message ya hefundi wo ya kaude ya fundi Jibrilu shababi huo hakomanta maboka c'est pas normal kaido anzalanga lerme mafundishi huna jana walokomor fundi Jibrilu wei fundi ikawa alhamdulillah ngusaidiwe zinji ngufanywe zinji wakati wa juma gari ya mkekonyo nzima dese zenongo jo changer mwezi zia hodi ya fundi Jibril bwana ye fundi woi hanji en privé hamdeye shababi woi hata merci mon frère Saidi Bakar Mwenyezi Mungu na utukuzi hadeye mo shababi woi hata zidwa ikao subhanallah ndahuru henya nzaho ndahuru mnafinyizo waho ya latif hari wo fundi yohamba Saidi polisi kajapalo subuti mimi anifanya message en privé wakati kasko mwabe realite shanga mjotile mwisheze vokali Saidi polisi ya kaude ya shababi hosumwe bazababu wa erdarasa
ikawe shababi wa hamambia ukaya zia hodi ya fundi Jibrilu hadunguye shababi wa privé za message vocal hamde ya hate makalima haruma mwezi mtukufu Ramadhani gamjoishia haruma mwezi mtukufu Ramadhani yefundua yeli akaude shababi wa hakaumjia za mungu za nguoni na makalima mai je problème je peur ebanu wa isaidi polisi wa yefunde je no mdunga ho hi makalima mai yakawamba ikanga mjo yaishia banu pi yakaude ye shababi wa isaidi polisi ulomaka hamjia za nguoni jusqu'à d'instant je vais te dire gamjolola bientôt gamjoambie mana jusqu'à ranguba la tava sanatsulula nitsi ju profite mlumje nitsi ju hamba gamlo sibiri nivone nitsi ju hamba gamtsongwedana lule mwana mshola nihunga bahanu lale ni profite c'est pas moi mitiji hudunga mrumshe hafaida mudunga mjolunga mrumshe hamahaba na nyanzo yede mana mimi tiramu depuis là jusqu'à maintenant gamrudi nuhambi et katika hanzan lole au hasard Mwenyezi Mungu nasami sikana mzungu ulifanya enna sifanya enna damina mzungu imana natsumlola him siramba ukaya je suis un enfant unique ça se pourrait njeni mrende na hauni mretina lole mkomor yaboke tsubidi nije nimlole njeni mrende na maudu sistahamil gamrudi nuhambiye hadis gabo mzade ya parambia fundi Jibrilu kagwanzo nimlole gamrudi nambi si hadisi da mine mzade fundi Jibrilu intervenar me hadis likazo usiku njeni mlole o usiku wakaza njala hawangu bo Mwenyezi Mungu oneseka lake na ukira eza fanishahindu yendo la imenye haraile mwanamshe hanipara hakanza nonane dami naye sabanti na ujwa wonane dami nawe ni shida mimi na warfanya ngo dami nawe $6 parce que je suis pas profiteur fundi Jibrilu ngujue $1 hunu Marseille hakahanza nende naona neda mina ye ya johangu ya jianuone saba kuna ujo hangu yabuga muhambiyo katika hanzani profite jo katirange wo ya fahami ya rumafundo wangu yambangu nanzo rahadisi $1 jerifanye finalement mwanamshi akanzari ya Jordani hangu namba ukakuna ujo ndani hangu yanabeka ekakuja kubali na haja bo kutsunanza si rejete samba s'il s'agit de venir chez moi wakati kanja hulola ya $1 na izi yendo life parce que mwanamshi akaanza yani wonodani hangu tsabake na ukira gama hadisho tsiyamba no mwizatsumunu no mwezi mtukufunu yekatsamba kalima lanrabo Mwenyezi Mungu na nungu wezembingo za hangu omrwa jahannama uke lodahola hangu sihara ya tsambe ukaya yeke objectif gwanzo joni wone na sira hadisi njeni hulole sarele wanazango zonsi pia wallahi na Mwenyezi Mungu gamirade ndola imenye hesha kuna uparo johangu jeuni wone yendola imenye eya menya ndondami tsabanti na hulola parce que déjà gamra bukaya je sais pas ce que tu veux est-ce que tu veux venir chez moi de me faire un piège ou quoi non gamanzu jeni wone boshel sabano kuna ujwa huja tizia miti profiteur njabala nrabo jwana omi wabele ukaya mrula nyongo sibiri ngi habone c'est pas moi amjolola wo ikawe watukufu wa Jamalif wa Komor gamjoni swamihi wakati kao sandisa i direct ila appel ya tsukauzia ipara hata ikupe ya direct izie direct cha sikaza suite ilanti na uzima shehenu jowo na ila ngujodunga baniangale ya sai watukufu wa Jamalif partagez le direct wanada mwaka wadunga hosoma uniangua wanjie ridunge yesuiti yaban watukufu wa Komor jelika mjuao ye video inu video ikaonga mwifanyo
njeni rongoze mzee wa hangu, mjomba hangu, bani hangu, ikao ngujihunro haruma omji wa Marseille. Hatambu zihunra mwana mshohatu, ikao ulola pitali actuellement. Yasa yazaya. Oui alian. Hatambu zihunra mwana mshemkomor, ikao riamino ka la plupart ya wanawashe wenji, gazi wa hunrao haruma yensi ya Faransa. Hanzi ya wanadamu wenji warengu wanashohatu watona mapapie wawarumiao. Wawarenda sac de frappe, wawarenda maesclave, wawarenda wangu waruma da ngona mapapie. Mwanamshohatu ikao hazaya geheunu Marseille imrumahe hasubuti hampara hamwambia ukaya ye mwana woti wa hangu. Ye mwana mshangu hanipara 6 heures du matin. Zaleu heze tambu za mwana mshowo ya kaulila ni maelezo mwana mshwatu yaneleza. Wallahi kejajwe zia kaka nifanye direkti ya hangu haurongoze mwana mmewo ya njie maroha imani na urongozo wanaume wenji wa jihansi ya ukaya bandongo na mapapie wajo profit wata wanashwatu waloma innocent ya hanza wa walole wa profit wakatika wa watimbia mbi wa watimbia mbi na vanuma na mshe utona kirtasi ya lolwa hauya jia hunra mrumme ezamadu ya hunra mana ya rengeze maisha gam profite oba mniujuwa ya ukaya gam jojwa umito wanashwatu mwasidi he mwapowende daharingani na mapapie mwametangale relatif. E message hang rane jakati jasi detail ujanja longoze mwaname nirongoze na wenjwa ho wanaume wadeole wa ya ukaya ureda na ikazi yenshi gamdua za ukaya mkana wanzani wafu, mkana wa jomba wafu, mkana wa baba wafu, rikana mali na wenji wakama tajiri wafu. Ohurenda nai donjema hoho tiba mwanamshe bani mwanamshahombi donjema ya latif. Maskini wa mwanadamu Islamu ya dua za ukaya hunuri jakar na ubaki wakomaru watokofu ngamjohuja nirongoze mwanama woi, nirongoze mjomba wangu woi, nirongozo no winji wahema zababi hao waze wahatu ikao warengi wafanya shambo watahao wangu washaso wasadwa na shohatu wajanyumeni wajua ukaya wanukwa tina mapapie kwa wautilize kwa warengao wafanya hizo wanzao walala nao wafanya muja wa wadungu uoti ubinadamu. Wala mimi turamwe kati jati fanya message gamrongo hautamba tirongo hautila sa message na mdele wa ukaya inu respect haukaya njaparo vumbwa mijiahani njaparo vumbwa mdule zina la njaparo vumbwa mjiwa mnu walanga mjokaya njojua ni vumbwa mijikanga mina mwanzo jua kwa uvumbua haukantina mwanadamu ni mliao itoti Mwenyezi Mungu shazibaki de master zibaki de master. Partagez le direct. Et quand gabwanada mwabo tira mungu puandusho nja paro vumbu wa fami ya mruba. Nja paro vumbu wa mji wa mruba. Nja paro vumbu wa mraya wa mruba. Wala nja paro vumbu wa zina la mungu. Sheikati uvumbu wa mwinyi ufanya zerongo welewe. Jelika winji la warongo za alhamdulillah. Warengele ya zeroho zao ngizo tranquille. Ntisa nonede makohi ya armazelo zososo wade donase no zawang. Nyuhamba message yo mwinyi wele ukaurenda na iti njema. Winji na winji wa jozifanya ili wazi watirande nayi. Yode shihangu mitiramu. Njahi ya mwanadamu wa ujaba nonde denose miji. Walekanga bomba kalboshi wajifikseu. Mitido tataya. Muhammad. Banuhaini mwanadamu ulo na hikma na upezo matu. Ya dungauza suje za tiramu. Ibidia rekonese eleo ya ukaya woi hajojua ya ruvumbwe miji hatu na sika tuvumbua hajojua vumbwe mazina na eka tuvumbua so wanadamu warende wanadamu wapeu ya latif wakomani ngamjo amjo janeleze hadisinu emwanemme woi ya njie maroha iman yemrumshahi ulola pital
ikaw ham transmeta message hamwambia ula wayu hotsahaba hanu wende ya Latif utijo hangu subhanallah ye mana wotsi wangu ya Latif eske hufanya testi d'ADN hujafanya gamjo jahar mahadisiyo shanga mbiro mnamfuradi mtiti watukufu mi mwana wa Irdaras rema kalbo shiwanza reka kwa janza mi mwa uhimilia fundi wangu Saidi Mohamed Jibril nu respecte mafundi wanti pia she mafundi wanza zero hombinga jodo wambia ukaya c'est pas normal ngabo fundi woi so ikanga mjoklaza vocalizahe mumuishie woi fundi adunga fundi watu hasharu depuis très longtemps yo hamba Saidi polisi ya puhar mji mtukufu ya puhar mrejo ya washidi ikawa nadamu pia ngwa mjoka yo deteste fundi watu Saidi Mohamed Jibril nge homa kati me transmeta message plusieurs fois rangu 2020 ou déjà 2021 ze message mjoka wishi ya woi kwamba Saidi polisi ya kaude ya shababi jeune wa Irdaras ikawo ye fundi ya kaude ya fundi Jibril hauka Saidi polisi mihani block hakaudi ya fundi Jibril ye shababi wo hamanzishia mabeka ya c'est pas normal fanya beke mafundi ngwa wenji sawa na fundi Jibril ijo mkinishi ensiya hatu evolue ijo mkinishi yensiya hatu iheju janyora shamtsubakisha na udezana ye fundi Saidi polisi hadungu ye shababi wo hamdeya hamjaza nguoni bahate makani masaidi polisi akawiyamba wallahi na Mwenyezi Mungu mrungu fikiri mrumzade mwi mrumzade mwi wa mrumzade mwi bo watukufu mrumzade mwi de mrumzade mwanzahanywa ikawo yekana zauzia bahema kalima Saidi polisi yamba ungamju yaishia wallahi ungamju mlaani wakati kama kalima yamba subhanallah bahata mwanamshe kaja josbuti yambi nane heli ya rongo wa mrufikiri mrumzade haukaya gamjo wishi haukayotima kalima ya stahi kifundi ya mbahari uofundi ya subuti ya hea mwerezo sosio hauya njia mprive ya de shababi ya mda urohenya nzaho mda bo finyiso bo shankudi bo mnuka jau bo pede eske ya kalima fundi ya bidia yambi Saidi polisi nguyambo hayamba gamjo ya ishia he wani hawani haukaya Saidi polisi waifundika depuis très longtemps hahimi juma utsozadabu juma upofundi Jibril sheo shaga mjoishe makalima yahe harmo mwezi mtukufu eske waifundi gamlongoze mafani wahe wa mdungao yefundi dode ya mru makalima yahe lilo gamjio harmo ze message mzishie haukaya emanadamu wensi na ujua udzia ze message zahe mzishe mdojua wanadamu madungao kanu wanadamu ikao walo marate wanadamu ikao watuna hataro wanadamu ikao makalima hao kwa tusomesa gamjotlia ze vocalizahe mwishi heli ya kaude shababiwo de shababi hamwambia uka c'est pas normal ho himilia fundi Jibril udomdeya uo fundi hamanda we hahimia abo hadungo shababiwo hamtsunu hata haruma mwezi mtukufu Ramadhan na wenge jo hundakanga wanadamu wa mdungao wambwe fundi na mwishe ze vocali mshenzi tabaramati unyuhuli bo bandira shonga bo shatana shonga mindi menawe Jibril wando wotwa Jibril hana mibo mshenzi tabaramati bo shatani unyuhuli bo mshenzi wotwa niona ndani baya njo mndo pwezi tomo ila tomo mwarongo hali mwanzao bo shatani kwa bana wa shatani njo Jibril kama mwanadamu na mwanadamu wa shatani wewe hali baya kunyuhulo mdabla wenyanzi dofamba huma gahula we manyu bo shetani hunyi huli bo shetani imana tshimba yesima mana tshweza isimwe hawo yakho eliwa la mji wa hawo dabo ko we shetani de mali we hindi wotwa Jibril hanando ngoto to shangira ushetani gamba bo shangira Jibril wotwa Jibril ndo ko didu kapata Jibril mwanadamu Jibril ndo dai kabodaba bo shetani bo tinrudi bo mushriku billah yesu ngo ngwa ho zarau wenza lilifu kwa kaina mri ya shangira ndongo wambi ya zerando kaila dedi na wemza lilifu boda babu shetani kujalelwa wemna haramu mkinsha mwana wazina ndema na hizo pia ndiye kama mda mrunduka wa mtu wewe ndipo shetani kulanda mingondo nda kwa wewe kuchujwa ko wewe kujijua kujua bondopi mati bodu fini ha bonduze ya landa nduzi yamba
rane jataze message za maishia mwishaji haba ye nduzi yamba ya Latif ninga mfikiri kamdu jasaidi polisi nduyo mbahatisha mkajo mfanya mwanade Muhammadu yambari ye fundi ulona mafani wa mdungao haruma mwezi mtukufu yade ye shababi yade ye mwako shababi ya mwambia kayo tinje mahopu wa fundi jisheo ya subuti ya mde ye zido hamada zila maisha nyo tipia mdoja muhime mwandu hamada wanu blamba runga una mafani wadu wadunga mdu hamba tsulani mwandu hamada wanu ido hamba waifundi gamjote za vukali za pia mzishie ude yo mdu haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani imani yo gyodahu mituramu mitifundi chanja jo subuti ni de mdu helilo gamlodin kle message la ni kontinye se message zonti pia ya do subuta do banduzi yamba wafundi bahari shababi hamwambia zia hodi ya fundi Jibrilu zia hodi ya fundi Jibrilu uondo la kaula pize mrumsha bomanara uondo lifestyle di police ya kaula pize mrumshe gamjotlia ze vocaliza wakomori mdora mboka harua nu mafundi wasomi saudini wabalia heni mrungu de yo mru ikawa hawambia ukazia hodi ya fundi hamadawe gamtwe message laba bodin kleza baki hunyi hulo mdabla wenyansi dofamba huma gahula we manyu bo shetani hunyi huli bo shetani imana twechimba isima mana tweze isimwe hawo yako eli wala mji wa hawo dabo ko we shetani rufkile mru mzade ulongo we hindi wotwa Jibril hanando goto shangira ushetani gamba bo shangira Jibril wotwa Jibril ndo ko ndi do kabada Jibril mwana dab Jibril ndo dai kabo daba bo shetani bo tinrubi bo mushriku billah yesu ngo ngwa ho zarau wenzali lifu akaina mbira ya shangira ndongo wambi ya zerando kaila dedi na wemzali lifu boda babo shetani kujalelwa wemna haramu mkinsha mwana wazina ndema na hizo pia mbira kam mda mrunduka wa mtu wewe ndipo shetani kulanda mingwendo nda kwa wewe kutujua wewe kujijua kujajua bondopi mazi bodu hodufini ha bondozi ya landa nduzi yamba huni hulibo shetani ngoto kwa shibali fani bomshenzi ngoto kwa shibali fani bomshenzi shetani wati mnafiki we shetani ngoto kwa shibali fani ula da ngondo da ngoto kwa shibali fani we hindri wendo dabolondo ko we kujijua watu wao la wa roho ya mdala wenyanzi fia Latif wo fundi harimda ula wenyanzi ya Latif wemtiti trane da wene mazetani wa manipile wemtiti bokuna akili bodaba boko kerigure tirahana we wamrutu fikiru tuloleya utujwa za lazimu ambe utujwa watu wao kutina watu wao we mjinga we dabala shonga we dabala matiswafi we bandi we jilevi we susu we pede we lesbiere kawe mwanamshi tukawe daba tukawe shetani tukawe mjinga we jijingabi tukawe mengo nondu za abajahali ngo sakabango shangazo ndo wamna shoni wa hoshe tan shot ni shot wetina tuna hedini ya Islam Jibril ngenda huko Jibril wajano wahyi abesha mtume sasa mahanjo ghaibuni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngoto Jibril rahanando ngoto Jibril yalanda washili hatu karjazola Jibril wala karjazali wa mtume washili hatu rizalwa mazetani na nadamu wanadamu waislamu na nadamu mushirikina na wanadamu wanafiki na arnakweri na makriminali wadari watu wao ngabo waislamu mara Mwenyezi Mungu na waislamu watu wa Mwenyezi Mungu za kweli jahili ipo kwa yeye duna kamili wa mdunga wa shetani wa mnafiki wa mushiriku alafu wewe waradi mushiriku kwa sababu daye urohora urendwa daba udabiha uleviha ulewevu amutasheyo dobira we terrorism no mena ngo terrorism ndo mruka wajwa mranzi nga doda mtu we kujijua kujabdu wao we mjinga we jinjingabi boda bala shonga ngo shangazo ndo dabodo ndo ulanda bingwando nda we hindri kuzabani ndo mdahbar mna khram Ahmed Zuwai ko ya tolo nyanzi marambani de mana yalum jawra mazide mana rongwa hela nzao mwana ekawe mwanamshe engewa mwanamshe hujwa jidu waranzi hujwa plasaho hujwa namna haho hujwa watu wao hujwa kaho jwaranzi hujwa lazimu rongowe hujwa plasa lazimu hime hujwa bana lazimu kenti hujwa namna abidukai shakuja jorongwa ni porto kwa doche doka bo harbo mwanadamu Islam wemba bwa msiru keridhi burhana we ngo fikiri minya maunle ngo jojila ba hujile infinyizo
shetani daba la shonga ukirula urendo daba urendo shetani hawakubali ai ngamjorambua enjur ngamjorambua wallahi hanu sikunto kurambua wallahi billahi amjoko nesa nakunda ni baya kahula wenyanzi kahutolo wenyanzi wa zabadi wa jangava odor horo pareni kahula wenyanzi hunyi hulibo mshenza mati kujalelwa wemkini sheka umwana wazina paske mwana wazina wo yekalelwa ni baba na mzazi wakawo yekajimiza ishwendini yekajikazamba ishwendini yekajikahendo ishwendini yekajikazirando ishwendini shamwana ya lula ni mzazi na mbaba yuka hayada baha ni mastaji hai yojo ya lazima intervene yojo ya mpasa yojo ya mlazimu yojo ya stahiki yojo bani ya lazima kenti yojo bani ya lazima yende yojo ya lazima suive yojo ya lazima participer yojo ya lazima fournisse yojo ya lazima kotise che utuja hizo pia uwo mwana wazina mna harama mati mna harama ini bomshenzi Wakomoro watukufu, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu narnike imani, Mwenyezi Mungu narjane joka na her haukaya oihamba yefundi muishia izo ya kawizamba ya kaude ya shababi ya kaumambia zia hode ya fundi Jibrilu basi pas normal muishia ze message vocalizae wakati kawai hapua haruma yewashili yefundi woi yewashili pia ngwa jua saidi polisi ngwa mjuao oimwashili ja fundi Jibrilu muishia makalima mai ya kaude ya shababi ya kaumambia ya tsumdea ya mwambia ukaya zia hode ya fundi baniha zia hode ya fundi mwanashewa ziye bahoreda na itsinjema mwishie zidwa fundi hambaye wa dini ya kaude ya shababi ya kauhambaye yenge na nruzi ya mba ya mjia za nguoni ala tuif mruhamado ino mbahatisha wa usowahe njo ureda sak de frappe njo mlema himbu hata sha Mwenyezi Mungu hajaingia saidi polisi ngu yeshimaka ihondi hoye yaliyo jida shema kalima ya kauyamba wanade Muhammad anyiga mjomzu jeje hauye washili ya rejioni tukufu ya washili ya rizaili ya fundi Jibril fundi Hamado ye makalima kauyamba yanu makalima bidimu ya jujeje kamkara dunyi rejio zatu madone ngaza initiativu madoshi wanade Muhammad wanu ba wanu ngwa poa mijia nyusheo wangu Muhammad wanu madwani ka sanction ya Latif ha subhanallah Mwenyezi Mungu nanika hatima njema wanu ngabwanade mwasaniseo zerejio zatu ngabwanade mwamenyomi jihad ngabwanade mwamenyomi emirayat izo kasuma kezani kasumla mwanize esprit izo kamtuzi rambua subhanallah meski unonede mwanu vuadiwa ze warenge dunia inu wairede ukaya hunu mahalani hauyenshi sevre ngari yenshi yo shangar jo iransi ngasi karna ubaki harma dunia inu hunu rija ngarjo ulawa waka wenji wakairina kairi walawa wengi na wanu na mafani wako mdunga yefundi woi na nyimwishi ya pie makalima ikaudu ya kawiyamba hunyi hulo mdabla wenyansi dofa mbahuma gahula wemanyu bo shetani hunyi huli bo shetani imana tochimba isima mana toeza isimu hao yako eli wala mji wa hao dabako we shetani de mara we hindi wabja Jibril hanando goto jo shangira u shetani damba bo shangira Jibril wabja Jibril ndo ko jidu kabata Jibril manadam Jibril ndo dai kabo daba bo shetani bo jinrubi bo mushriku billah Yesu ngoho ngwa ho zarau wemzali lifu akaina mbira ya shangira rongo wambi ya zerando kaila dedi na wemzali lifu boda babo shetani kujalelwa wemna haramu mkinsha mwana wazina ndema na hizo pia mbia kam muda mrunduka wa ujwa mtu wewe ndibo shetani hulanda bingo ndonda kwa wewe kutujua wewe kujijua kujua kujajua bondobi mati bodu hodu fini ha bonduze ya landa nduzi yamba
Okomara tukufu gamlao harmwe hadisi ya hefundi uo ni ilawe. Parce que vraiment vous nerve. Ola mrika obidi mruya mbahatishe. Mruya mrende saku defra pesuro yahe. Mruya mpue manyo pia kangurongwa donongwa zama. Ya donongwa shimpushe mbua. Shamgwa jailia. Nge Arabi Sauditi ngupuo. Katsuo nkoza katina imani. Gamjo hosoni mwa. Ye mwanamme njomba hangu ikao. Gamu mrongozo si binadamu avec le respect comme d'habitude. Ni mweleze ukaya. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yemrumshaho kajameli tema kalima ikaudu wa mwabi. Wakati kawe manamshowei humlola. E wakati wa mrankontre wambangu mazo humlola. Wambangu wanzo mrumshe uzayo. C'est vrai uzaya ngaono wana. We mwanamme. Wambangu wanzo mrumshe uzayo. Yemweko ye jeune mwanamshe. Ni umjua. Ni umjua. Wende humlola. Humlola huye shida wenae. Kujaparo mona. Na tuabia ambia ukajoka humranti. Yija mongoni mausi kuhambie mrumsha. Yekanga mwelezo hadisi dabo na nzwe mwenye ya elewe. Ye mwenye hadisi ya elewe. Ya njie iman. Owalona fikira wazifanya wazie. Cha misido vumbua miji. Misido vumbua madina wangu. Shanga mlido makalbosh. Wadongo hamba ukaya ze mesaji bandangizo za hao. Walona mvu za komantere. Cha watu wasubutu waja wanlaia. Warevandiko soni mangu radinja wavumbua. Waona yeheli ya mrume shababi. Mwanada mweni mrongoza. Hulole mwana mshewoi. Haini wakataranga grosesi kaupua. Geja kaukanzi. Ukadona ye. Mfanya malalao. Njia hana banu ba njia. Ne grosesi kanzi. Ne grosesi ikenti. Mnyezi Mungu Jabbar. Mtukufu. Ye malalao wafanya dayone mrumshaha. Mnyezi Mungu hambeshe ya grosesi. Mnyezi Mungu hamjailia grosesi. Ukada wenae. Hato wakati yaliona 3 mois. Huju habo mrume wabango siho komoro. Wede waone fami bangabo problem. Husihi komoro. Wende hulola. Wende walola komoro. Wahaja. Kujaile wa ukaya uhansi mrumshi. Ulona grosesi. Wale wakati yalione grosesi. Warambakage na grosesi kujambe mwanati wa hao. Hu asume mwana. Wakati ka mrumshi hafanya taratibu. Ye grossesse kensi gejaka ukansi. Nka udweda mona doktori nyonwa ili. Mnyezi Mungu habe mrumshaho mwana. Usiyabo husi komoru muhansi na grossesse ya 3 mois. Huende hulo la komor. Ye mrumshe baada ye clandestin. Au kazindi zomarenga mrumi yao. Wa clandestin. Clandestin ishotsi hingu. Clandestin uamruka mfikiria. Clandestin uamrumredezo yanzao. Clandestin wetsi mwanadamu. Zindi zomfanyao. Ranyuana wa shimlone makirtasi. Ranyuana umemlone makirtasi. La plupart ya hanyo utsona papier. Nyumrende sac de frappe. Nika mumono hingu. Mrumshaho hajua ukaya huende hulola. Mwtsimbili yo kriminalite mrumshaho lomziro. Shahasta hamili kajaboe hanywa. Hujaza. Kujamabie mwanati wa 4 mois. Kujamabie mwanati wa 5 mois. Kujamabie mwanati wa 6 mois. Kujamabie mwanati wa 7 mois. Kujamabie mwanati wa 8 mois. Kujamabie mwanati wa 9 mois. Gawedone mzade ula. Karna unji ya zetambu neze. Ne maondo makauzie shuhodani hawa kamtabisha. Zonga mwotsi bavuni. Shema nanso huvumbua. Gamhuste. Shango joka njajo huria. Shaga mhumjon hunike wasuya. Rango. Shaga mabezo wafani. Mrumshaho. Mnyezi Mungu hajailia. Shahare mane sheikozi. Wede wapare pompie. Mrumshaho rungo handola pitali. Ndola ya mrumshe ulomziro ya mrumme ya ujwa urenga kunje. Ya latifu. Hele hasuve mrumshe kujenda. Kujakana problemu yaho dene mrumshaho. Haukanga joka koplu.
kabati couple itsona an itsona tambu kabati couple itsona mashaka shaku japara mrumsha mshahu kema nati waho mrumsha hendo la pitali hazaya humpara wakati yazaya ngufikiruka yangu mparo wambesheri felicitation vanungami hazini bosheri saminga mjo shale kalima wambie mrumshe alo ujua sava izo njokanza njenu hambie dokaye mwana woti wa hangu ya Latif izo njokanza nuhambie ola pitali tahavanu wende utijo hangu subhanallah izo njokanza nuhambie ntina ujana rekonese mwana ya Latif subhanallah zabaringi rarengima papiera ya renda dumaisha dahari lidiwaza yuhorjoka wenda wakomori papienge na manahindri ngabo wenju waeshi yo kwa tina yo ngabo wenju walona nyumba kwa tina mapapie yinu ridhiki na haini mru ya jamanga mnyezi mru ya mjahili ya wasulimanga uo mnyezi mru hamnikeri dhiki ya hemanga le kalima wakaupara unogoze mrumsha wakati kao havuku wakati kao hazaya domabia ya ukaya ngamjoke mwana tiwa hangu ngojuoje hufanya ADN ukwa kujafanya ADN mrumshengo la pitali jusqu'à maintenant mimi hani parale au 6h du matin nsina urenga z2 phase renge fikira mrumshe urenge ne fikira mrume n'importe quoi sina uparo renga na bia mrogoze de côté si wanaume bidika ni mbandu kwamba roho mkuu na usubirifu ye premier parole wakambie mrumshahodo ukaya alo sava abanuti jwaka huzaya shanga muhambie mwana woti wa hangu subhanallah gamuhambie ya ukaya ola pitali utijo hangu batirantse nyumba gamuhambie bo mwana mmeshababi bani hangu mwangu gamuhuni kwa maelezo zaidi ya shubinadamu ya ukaye mrumsha katina papie hummono honde humlola hatabia horenga grossesse muhimi nyonwa ili haufanya tuportu ne ya renge grossesse mnyezi Mungu hamjailia hahundu grossesse soyi hazaya yenda wafanye ADN urambweke mwanatiwa na wallahi na mnyezi Mungu siwonele foto la hema namme siwonele foto la hemana wallahi mrimzima wapasulwa ngwafaniha nao photocopie conforme gamurongozo s'il vous plaît yemrumsha honambia kajanabi alinjeni hutsozadabu yemrumsha honambia kajanabi alinjeni hupwesheo gamuhambio karadhi mdo hukana baraka wende wangare mrumsha yende warekonese mrumsha yende hata hupara nema infirmier wahweleze maelezo zaidi wakati kao yoti duvoire ya hao shawaone hele mrumsha kaulila ne mrumsha tabiho l'hôpital ye mrumsha hawaeleza ye mekalime kaudu wampara botaswa mambia wahupara wambia rantse batani uje wangare mrumsha urekonese mwana kuchunda rekonese mwana ne mrumsha ya tijohunda papie subhanallah hudiwaza mrumsha hupishia mrumsha hunikeze ezungo zae walala naye wakati kaudu wakahanza ya hufanya ze duvare zao leo kutsu deklare mwana bahare mrumsha sunde papie subhanallah ya Latif leo ngoranse mrumsha mabiuka ya utijo hangu batirantse nyumba hurantse nyumba sandai mrumsha kaunga wedo naye wakati wauza ya wedo pare pompier hawaswili hola pitali hazaya gomparo mabiuka ya ntutsani huone wale mwana woti wa hangu wallahi na mnyezi Mungu njajo subuti ni afishe le foto la hone mwana jao shawaneda majuhulani fanya mdahukana baraka mtukufu ufanye hani za ufanye mdahukana baraka wendo la pitali wende waone mrumsha wende warekonese mwana fanya wende warekonese mna mwana uo s'il vous plaît fanya tout pour ton reconnaisse mna mwana uo s'il vous plaît mwansimbili ngamtsongorongo wana shwatu mware de sac de frappe ngamtsongorongo wana shwatu mware de izomanza bari kwa tsama papier wanawashe wenjo walo harumwetsini izo dizo wafanyiwazo walolo ni wanadamu
wakati kawa joka nsona shwado na papie shangundu manemme harenge papie ikaza wetsa juu ishi ya piha hapiha hosa hahosa tashifo hatashifo fanya jao fanya wala zila pia ngumjere baharide mwenye papie ya Latif papie ngena mradi Henry ngena mana hunu duniani bakuna uzingarane polisi wabewa ngena mana hunu duniani ngojorenga nyumba izo watona mapapie ngwaranga uze nyumba ngena mana hunu duniani jorenda waifanye hazunure mali ya Latif wenjua hanyonyotse pia garmambia unikamjakana ze papie zinu ni waze wa hatu mlo harmeti ya Faransa ikaorangu depuis très longtemps jusqu'à maintenant mja hunu masam papie kamjakanizo ni wazaza hatu mlo harmeti inu mja hunu kamjakanizo mzaya wana hanyu deja mwaza harmeti zinu mdi wazakawala nyinyi mkama clandestin mrege mapapie muyarende ukaya do maisha ya hanyu mdi waza ukaya juzi ukarumatambu huberze wa hutabia ukarumetsinu husufre hunda papie kutsusikine mwanyanyu ya jonda papie hurege mwana hunkaruma biashara hudi waza kajuzi kardo eshele ya helirakaya heni mwanadamu yadi waze pase ya nane preza yom jilia nayo rengeza hubirilia ufanye exemplaire wallahi ngojoka na imani yabodo ambie mwana mawoji ya mjomba wangu we s'il vous plaît gamrudi nuhambi fanya haini za ufanya utabe kutuenda deklare mwana ya Latif mtuhuja wallah ye mwana ye wahaho si wono photocopy conforme yenda mwande mwadu fanya zi ADN mletiza sinema na mwende mwadu tunda yikakuli wanatiwa hangu shamti jemjua mabemana watiwa hangu tijua hangu ntina ujana mrekonesi zebengi marengazi papie zinu na wenji wahanyu gajujo kazi papie zinu mzihundo suma wanduwashe wanduwashanyo mnikani mapapie mjaga mtibia wanduwa jinambi hewe karikara dhorongwa nasho hatu watibia bigani na nasho hanyu nyoti pia ni mgena mwane mswahi nyoti pia kaka mtina nasho hanyu shagani na wazaza hanyu yeki wazaza hanyu wafu shamzalwa ni wazazi unti wakatabilido tibia nabi hamumwezi mtukufu wa Ramadhani unu redu rashele wanaidi leongu ambie mrumsha hukaya gamuambie mwana wetu wangu hukade wenaye grossesse kejaka ukanzi mfanya tout ce qu'il faut mmono ma docteur mfanya niza ufanya ye grossesse kanzi hubakida wenaye hata 3 mois husikomori wende hulola hole jehunu hubakida wenaye hoda honi myeshi hupare pompier buyate mumezi humbola pitari ye premier parole ya hodo ambie mwana wetu wangu ye premier parole yao utijo hango la lapitani ya wowo hukanze manamsho ya feiko zani izo nizo wakausuete izo nizo mtuanza dozaba tuna Mungu jorma vipleve nanja tifubo mtataho tifubo ledzina laho tifubo mjiwaho wanashwatu wanga lo harmitambu ya harmiti ya Faransa wanashwatu wanga garjoka gabwana umeasubiseo gabwana umewaneleo maesklavu na wangwasha hao izo garzi juao shepo yonga joparo johuja shale yonga rone sauzim gamurongozo manama mtukufu ikaunga harmo mji wa Marseille s'il vous plaît ye mwana wallahi yetuenda wajangali yebe hata ngojojone la nai yendo la pitali watsona za sura za hema na ngwambe mwanati wa yenda wa mwone si wone mafoto la onene foto la emana photocopie conforme yesura yonzima na singa joka mwana yobadiliha sheheli aliwa basandawe shalo kalima ya Latif ibanu rijihansi ukaya hunu rijihansi kasi de garfanyo ubeja gasi wa jewir rijihansi ukaya ye dunia inini hatu unumala nikao ngasi ngarjolawa waka wenji na wenji wakana mvuu wakana mali wakana majimahali wakana falsafa ongwa odahu mkomor ramana mshi fikiri ya ukaya hukana mwananyu hafu hukana mwanzani makawenshi wadzima hafu hukana mbaba kati hukana koko kati pourquoi wewe ujuka ubaki wallahi na Mwenyezi Mungu kuna ubaki wallahi na Mwenyezi Mungu mimi tulamu ntina ubaki
wallahi na Mwenyezi Mungu fanya exemplaire gasi dati hindri abasar zambao gasi 2022 et gawana quel âge par exemple gawana 40 ans ou 50 ans est-ce que 2040 gojokanamo par exemple 2040 gojokanamo gar amino karme dunia inu actuellement mwanadamu hofahama hajana serar la plupart ho wafangwa fa 60 ans na 70 ans yo de âge nkuu ya wanadamu la wa duniani gaona 40 ans gaona 50 ans est-ce que 2040 gojokanamo kutujua est-ce que 2030 gojokanamo kutujua est-ce que 2050 gojokanamo kutujua anzi hale date la 2100 ujifimilikish abasanga mina monga mono les dates le présent 2022 et 2100 gamjokanamo atai wallahi zorabo haukaya ummatu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam owinji wasili hata 80 ans wafu serar ummatu wa mtume ujohunra gabwa fauha 120 20 ans au 100 ans zabarin rutsona maruha iman zabarin rutsoni kana référence ya ukaya wonedana itsinjema s'il vous plaît hewe rirengwa na shohat au kangar amino ya ukaya gabwana umewenjwa lo harmotsi ikao komori gwalola wanawashe hunumanga bangwa una papier na komori gwa josputu wadobe wanaswa bonjour kwa josputu wadobe wanaswa bonjour gabwana washe wenjwa lo harmotsi wanawashe ikao komori wanaume wawalola kwa josputu wabweze hanyo wawalaudie hula komori shawaja hunu wawalola hasibabu de makirta swalo nayo hawatsimbiambi hawarenda nayi ngumshaha waishida wenaye yakana tambu za uzazi mafanya malala mwende ha docteur mfanye tout pour toi temrumshe ya zai yemrumshe Mwenyezi Mungu amnika grossesse wasako ronda wa mlole ya mrumshalo na 3 mois za grossesse wajue ke mrumshe na grossesse gujaparo habe emanatsiwa hulawa hujemrumshe hastahimili na humlole hulawa yabo hubakida wene hata timizi yenofuma hupare pompier bomrumshara maneshe koza ye premier appel ya bomrumshi ya zaya utijo hangu eka hulaola pita ye mwana wo tiwa hangu subhanallah ye mwana wo tiwa hangu subhanallah Mwenyezi Mungu narinike khatima njema na mwisho mwema rike wanadamu wa udohanzana rike wanadamu wa udosikiniana rike wanadamu wa respectiana rike wanadamu wa uredana règlement de compte haso doatsona mapapier ye mwanamme utsona papier yemrumshe gumrendo kabala shila inyama yemrumshe utsona papier mrume gumrendo amashila inyama nyotsi pia kamjazala hunumanga kabati mzungu mundu ze papier bamzola motsinu mundu ze papier bamdola wanawasha wakana mapapier mundu ze papier parce que mundu ze dati ni kwa ze papier zo asbabundola abasa mjaga msubiso wanasho hata na mje imano ndo hukana baraka na mfanye mje imano ndo hukana baraka wanawashe wenji walatidawe waweche wanawashe wenji walona nwandolona papier go wametu en souffrance go watabisha obari ngo na ze papier ya Rabbi Mwenyezi Mungu namliki hatima njema na mwisho mwema yebanu mimi ngamjida yukaya ngamjoko bakar dunia ino jusqu'à quand je suis qui moi turam zeduani ko womba Mwenyezi Mungu muhaba ya Rabbi ni henti na mo hata nole mzaza hangu do utsona matura mukomsa nimfanye kale unitamani unrangi gamjoka fier do wona mzaza hangu hema tsoyani ni mombras nimfanye kale nimjie nimkume ngoka tubo Mwenyezi Mungu kangwa zoni renge unitamani izo dezedu ni ko womba mimi turam ni jenge none mzaza hangu hema izo dezedu za hangu au kagamjoka mishiumbe gamjoka ya jomkinisha dabasa ni remani crise cardiaque Mwenyezi Mungu yantamani ya Latif subhanallah izo do upele vusheo wodo ujewe turamu ya waba banga mwanzao mtsimbembi tsimwambia nika c'est pas normal yaboga murongozo mtukufu mwangu mjomba hangu yenda wale konese mwana ba wallah tsimbitsi utorea yeka wade huone mwana gojojo la naki hauki mwana photocopy conforme ndawe wawe
kamdo hida mwadu fanya zi ADN mara tize ngoma za batani mwadu tundo kuwa na wahanya utsuhanyo mara tize batani bauresa baganyina nzadzanyo shamwana mshihamanduo yatsuna kirtas yajeya lulwa ni mrumme yabakide ne mrumme atuparo mdute yatuparo habe mwana wotsiwa yazaya yatuhenda yaone mwana shangu jambe ukayantuke mwana wotsiwa hangu yala tufu na kujeda wa mwona utijo hangu be nyumba tirant nabo ye nyumba même pas 4 jours ukado na ondani harmane shekoza hewe gamzambo twila mungu jolawa gamnira mabangani mambiyonu kaya c'est pas normal un jour mnyezi mungu jontamani gamjone shere haukaya owazamba yo uzambo ndami na mimi ngam aminu kaya ngami ngam jolawa raidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za rahma za Mwenyezi Mungu nazimwendele hakaya kati ngam aminu kaya mindo mini rongo waoba ngam jolawa ye mindo mina kansiban ngam jolawa emi kaira na Abu Bakr impossible hemi kaira na Sayyidina Omar impossible hemi kaira na Uthman impossible hemi kaira na Sayyidina Ali impossible yemi kaira hana wajuhu wa mtume na wana wa mtume impossible miti kairi hanao na Mwenyezi Mungu hawatamani zabarini mwanadamu mkomoro utojifikiria utojiakili utoka na imani ya ukaya maudu ngojobadi ngwe dunia ino karedana njema ranzana rabenzana radojwa ya ukaya olenda manyanyuho njema Mwenyezi Mungu jo uliva njema ritirenge mapapie yanu liakaza hitswani juma urendo na shwatu nai ritirenge mapapie yanu liakaza hitswani juma urenda wanaume nai mka hunu winji wahanyuka mjaka nayo na nyuhada nzarangali haini mwanamme ulona kirtasi ya metima na msha sufrance ya mtabishao wakati kao de mrumsha wallahi ngojohunda kaula mrikao ema kirtasi mahala ya yahunda hende ha profite mrumshi hamtabisha hahunde makirtasi hayuwa Mwenyezi Mungu naneke khatima njema insha Allah Mwenyezi Mungu narisami Mwenyezi Mungu yarengeze zero rambiko wanaume wengi wajihansuka ya banda gona papie gamanzo manamsho wa Justine mlole ndorema gamanzo manamsho wa Justine mlole ndotsea wakati njoka hanza ni mtowe yendeza wende warenke wasaya sho watsadwa ngwashika wamkubalia oni manamsho hangu ika hundu maname habagwanza hulole utsikubali raho jatunde pase tunda ye pase ya maname wei hakayaje heli ya heje haparolola utsike mjinga utsabe ukaya ngo wendo raho jatunda tunde maname woi yabangwanzo jahulole umrambu we umjue emrumshe wahi akadena hamfanya par exemple halola mrumshe hamtsimbiambi hamhatizawana wana kaja warekonesi hameta souffrance ngo wakati yobo manamshe eka hutundu ujirange decision baheka hujwa ke manamme woi ye bazi yahe utabisha wangu washe bazi yahe karekonese wana wakati yankili yaho yuhube eka wende bala hujwa kango do mungu wa jahannama yeka kujenda wakati ngojo jwele decision wirenga shamdu natsuone souffrance na tambu za Faransa mluna tsawe ya berger wa hata ya sufra hata shautsende wenda ametoane shek utsende wenda utabishiwa. Je suis en direct quand je finis cet appel. S'il vous plaît, shango tsongo hunda mundu ha hundu mrumme hakubali hambizwa naye katsutunde pasa mwana meola kimwana meola hazahu tabisha ndwashe mwana meola hazahu tabisha mrumshe mwana meola hazahu usubise mrumshe amatambu na mkela dona shangu mdotunda na mdotunda utsone tambu atabiga utsone mtsongo henda. S'il vous plaît, hauzi ya watukufu urongoze mwanama mtukufu na mwambie ukaya s'il vous plaît siwone mwana ya zalarlo na 3 jours siwonone foto laho bo mtukufu photocopie conforme ye mwana ndawe wawe zida kiuhenda wajonele ye wawe gamhufario haukaya garjosi harmami duya hanyuri mfarieni nemwanzwa na shohat
Ngarjo sarma midia hanyuri mfarieni nemtukuzana shahada. Ngarjo sarma midia hanyuri mfarieni mdole okayangani na zazahani. Yende waone mwana ngwa katojinike decision. Shautsibaki baina al-mashriq wal-maghribi hupara. Huma ukaya nsuhuja. Huma ukaya wotsi wangu ya latif. Huma ukaya je sais pas quoi dire. Yenda wajoneleye shangali ya yo crime yo waifanya bumtukufu humpara direct wa huzaya antuka utsijo hangu ola waya botsahabanu wende ngono da yenge nando antuka utsijo hangu ola waya bo ne mwana wonsi na mrekonnaisse ba utsimwana hangu ye wende humangalia zabani watu paro zaba depuis très longtemps zabani watu paro zireklame depuis très longtemps. Shango Joe en Betsimana. Parce que tu l'aimes pas. Gojo en Betsimana. Parce que Kutsanza wangale man. Kutsanza chargé man. Nanim ka ufanya malala umrumsharenge grossesse. Tampa Kaleabu, ça fait vraiment mal. Je peux pas rester là. Il faut que j'arrête. Shadambiana Shahat. S'il vous plaît. Mruna tutsomula mrume ambe gonzalo le mrume kubali hende. Mruna tunde mrume wo ye passé oui Asia. Mruna tunde mrume wo heli akawiyenshi s'il vous plaît. Na mfanyo bwana shohatu mdo tunda. Subuti ujoke mrume wo ya parolo la mrume shahe akawiyenshi de naeje. Ye hafanya hindo somwe mrume shahe. E wanahe yo wa jereje. Hau haka ujereje. Shamra tutuona ukayanga mtsongo heda mtsende o hazard. Yo demana mimi turam. Wenji gwamba turam kutsulo la turam ngao ya borone se kakol. Ye kami profiteur. Ye katika profiteur. Nyezimbu na nsami. Hojamanga. Même pas 3 mois. Si jua mzungu. Sifanya enada mina emwa. Hafuhami gajaka wana gajaka wishia. Haukai odobiti kavantar. Bona haja ye manga. Yemzade oletu de tuwa mapaba mafoto angu damina ikomori no nesuanza nwangu ukagamina mzungu gamina mzungu la pia paba cha njamlo le mana tumlo lahinu si jwa ka je suis enfant unique gejo mkinisha kakanyeshi damina tane njeni mrende nai si esquive rentre ses relations tranquillement ye kaska profiteur hao kaska nzando le joka sulat depuis trop longtemps chez manana tsulola Mtsutsa hani profite mnu. Haukanga manzo uo njo uresante amour. Njo umanza. Shansi na ufanye za hoa komoro. Ya ukaya mnalole. Mrula nyongo sibiri hasubiri ya habono. No c'est pas moi. Gamjolola wa ikawe ruhangu gemanza je suis amoureux. Nijokaya nsuheda na profite. Walanga mjuke katsulela ni profite joneda mwenjore de national. Jokatsulela depuis très longtemps. Wafanishi handola. Fundi Jibrilu de yapa. Mimi turam. Ya mwana mshambangu nanzo. Wambia fundi Jibrilu anipara. Handa ija wakati wa bidu njarmandola pasuko mwana mshawanzo. Sababu fueka nsumanzo. Handa one mwana msharangu. Tuone mwana msha. Tuonana les familles kansi. C'est vrai j'étais pas amoureux. Chapeti tapeti mduka amoureux. Sikubali endola. Rihadisi endola. Hadisi endola bala. Fundi Jibrilu hapara hakonfirme. Rikaza usiku. Baada Mwenyezi Mungu yendola kajani kakajofanyia. Njasubuti na lalika wangu. Eza jirende manendo la sufanyi. E manendo la sufanyia. Ye mwanamshi hanipara. Hamba tiram. Gamina bezonjo honjeni huone. Simwambia kuna ujua hangu. Nsoka za fundi wangu na bongo jishilo fundi Jibril. Yendo la yoye de ya para ya mbilo. Turam. Ye mwanamshege marsebano. Turam. Gamanzo njeni huone. Sabango jonone sabari. Sari hadisi njeni hulole. Kansi hamba j'ai besoin de toi je veux venir chez toi. Simwambia kuna ujua hangu. Yembabio diwasa. Rahane chahulola. Ye mwanamshababu kanja jabu kutunaza sababu ya bongo jofikirizo jokanza. Shakuna ujua hangu. Ye mwanamshahan la siyamna kalima wasi ujawili. Simwambia ya wendola nsutsa. Izia. Ye katika profiteur.
njoka jwa profiteo si parafundi wangu tsababofu yendola nsufani haba zabari imwanamshi hansa zangu gwanzu ya johangu tsiarai haba masha Allah tulam te enom we mrumme we Hamza masha Allah yekati kama mwanadamu bizarre jokati lengeti jati ndihi ukumbi haukazo nizu ya kahanza je suis pas profiteur si je veux me marier depuis trop longtemps jokati lola Shamitsanza ni profite mno j'aime pas mitsanza rihadisi lola narbakar mwendola shangwanzo ujohangu jofani ujohangu ujaunione c'est ça non sabakena uki rihadisi yendola ifanyi shanga jofanya kanti lola ne c'est bon non shanga mina besoin januone tiharaya yede shasonge dola kaumenye wanaume wengi wanzani wangu wengi wambe mi cinema we cinema botila muyeme ya umafiti tu ujoka mwabaja sabano abona lweli wakaya et quand j'allais là depuis là jusqu'à maintenant parce que je suis pas profiteur mais si profiteur namkera vile respecto na shahatu namkera vile respectiane namkera vile tukuziane mbona tsira de mwanamshe na inabuga una mwanamsha mbona tsira de mwanamshe na inabuga una mwanamsha mbona tsira de mwanamshe na inabuga una mzaza mbona tsira de mwanamme na inabuga una mwanamma mbona tsira de mwanamme na inabuga una mjomba mbona tsira de mwanamme na inabuga una mbaba na kwa nada mwanzana hauze direkti hangu mwanama mwangu ikanga mumjwa Marseille s'il vous plaît gam hutukuzu gam hufariyo yendo la pita ndo aone mwana yendo la pita ndo aone mwana ulambwe bangu jura mwaka uondawe haukanga ni photocopy conforme ganyi mri mzima wa pasula uhenda ngo jonela naye utsahindu mshaho sama utsahindu mshaho sama we futur milliardaire utsahindu mshaho sama muyeshi harahma habaraka wadi waonuka ya de mwana s'il vous plaît gam hu demande na mingam demande haina mwanamme mkomo ulo harmwetsi ya Faransa yalona mrumsho utona papier na mwanzize mruna titabishe mrumshe babu mratabishe mwanamsha mruna titabishe mrumme babu mratabishe mwanamma s'il vous plaît atampaka liabo gamtsao sama ema kalima ikao dunayamba ekaitsoka tulongwa kalima bila mtabishan haukaya c'est pas mon objectif chez makalima hangu na makalima jokana maana makalima ya jou unanjeza iman mgajale mwanamme weya ile ukaya c'est pas normal et makalima biemrumshe wakati kao kuja paro mwambia ke mwanatiwa langu wakati ya kamziro shahaza ya humparo mwambia utijo hangu wale mwanati na unge konesi wale wotsuwa hangu ya latif nyezi muna urengezero unje iman usikwale uone video yangu ino ulawe yabo wende waone mrumshaho wambrase mrumshaho urenge mwana umambrase urenge mwana mrumana bizu uwadhinie mwanaho adhan ili mnyezi Mungu arjale jokana her atampaka da yabo gamtsaho sama nimbushiran idil mubarak haukaya yetsumu sa ihis mnyezi Mungu arjale kasi wangu wa uredana jima duniani yani hetsi maha minji ya uredana njema wa mnyezi Mungu ajujala kasi wangu wa uredana njema jelu nani haheri hun duniani rendera hun rani wabangoni kiyama rakibaze mame jannati firdaus insha Allah atampaka da yabo bom